Pastor Robert Bogwan from the Apostolic Ministries International. Yauneko show. Bejokedeki. Yes, Dario. Bejokedeki. Ejokedeki. Ay Dario. Ejokekadeki. Yokekadeki. Yes, Dario. Napone. Etinya mere poison. Atena kawongon. Konye yes, Dario. Idari akaija mame pale yon dabada jolo isoma ingon nyoba imeda unijo jolo isoma ingon nyobi imeda unijo jolo isoma ingon nyoba imeda unijo jolo isoma ingon nyoba imeda unijo katunge joke kadeke ejokedeke ka yesi dare yo ejokedeke ka idare yo akaija ejokedeke ka idare akaija iduwe luka edeke ojenu tuna ebene itori jokere ejenedeke iduwe luka edeke neitori jokere ejenedeke abuyo ngajoto kide tunganan akuwara dobet loya kautayara yo konyeka deke nyesabu edare yo otomo kile arokoge tomorrow abala ngoberi chebore doda bera iworo ni yo abala beru eje pejo nonore alosonga loste kwana anyo unu town ai jakore kwana abala je arango Pastor Ken ejukuta yango Kampala Jonges Pastor Robert mama jeni je nachana mama jeni je onya shatu nedeke uwe ejokedeke ka nyesedar ekaleka otomo chudada idari ngona suban otomo chudada idari yesijo idara kiratojo idari mabia longongwe karaida to majoki show ritia egerani mabedeke ijalijo opulani ngopengon abu daudi daitorio saulo loingara kininyesi yesabu onyere nyesi lopingara kinijo nachan yesi nyerijo saulo Daudi koko yena bwede kolem anyi nyokina kinyet ai bosina Saulo ebale dekinera kwanata Samuel agirongo Saul okukokin Samuel inganga la suban ongo kedekebe agire yo ojenuna ebe Saul era loitunga nara poto kilos idwel Israel apoto kinos akabaka kundo mame jenete eredeke loket onyo bwede kotema ebe papi koto tutoriesi ainda kilongo yes ole buna kisalari yes onya bwedeke olimo ki Samuel oloti nyonyo eki idwelo kalela Jesse konye dola nonyina abu adumu kui osase na ujao mamunyini eraine kotedeki mamedeke poda tumes mamedeke poda ujao mamedeke podo nyoda konye podedeke tao mamedeke podo nyoda mamedeke poda tumes mamedeke podo nyoda konye podedeke kontao etao la kirin yesibone nono